Pa za mene je preznačajno zato kao Mostarka u stvari da bude u Mostaru i da mi grad Mostar daje ovako priznanje. Iznad svega vidi se da nakon 10 godina vrijedilo je boriti se za to da Stari most bude prepoznat kao simbol pomirenja i večeras ovo je za mene u stvari jedna potvrda da je vrijedilo boriti se za tako nešto, da se jednostavno živi ta ideja sama univerzalne vrijednosti i njegove, zbog čega je prepoznat kao svjetska baština. Tako da sam izuzetno zahvalna i kao što je već rekao gospodin večeras, u stvari iz Biblije se kaže da je najteže biti prorok u svom selu. Izgleda da i baš i nije i zato hvala gradu Mostaru što je konačno pokazao da možemo biti najbolji.